Ka Israel kadai kari keberit kasais jungka kalong tang arpuar hajar sispa 1000 square kilometer. La kumno kasais jungka kalong tangkat kejelami kalaya jongi kabalong arpuar hajar sospa arpundai square kilometer. Ka Israel kadai ru kawai kari ha Middle East balakir saudong yakada kiri Muslim nakapor syakapor kajudan kajinya kan bat nakaliang kiri Muslim lay kila juberngam ban weng bat ban penjak klub sisndon ya kari Israel nakamap jong kepertai wat hapdeng buon kitma penban kari Israel kadang yai don yai sa ban nak lan bor syu penban namar kata lanyau ya kari Israel kum kari ke basatar lani Spartan jong kacuk mentah kabum jusya jam ya kiwai pat kiri bakin persang ban tombor ya ka nakapor syakapor Henry kumbalong mentapat buon ki balango baka Israel kampat penpai kelaya kari Iran. Wat hadin bau Prime Minister jongka Netanyahu uladep ban smai hakilar patai kubor baun penher keput kelah halor katai kajing ter namding jongka Iran. Kabala penjulor yaki Air Defense Iron Dome jongka Israel mentala kumba artayo tam Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. We will keep to the rule we have determined. Whoever attacks us, we attack them. Kumbalong baros kata ka Iran kalaju persang ban hertmad indirect ya ka Israel. Dak ba penenkam ya kikin hun le no kum ka Hamas, Hezbollah, Houthi, bat Shia militia ka Syria, bat kiwei. Daitat hadian baka Israel kelayo hertma ban peniap ya bongot kino yalam jong kita kiken hun leno kumbaka long ha Palestine bat Lebanon kani kecing le jong ka Israel kala penbetal lab ya ke Iran kumbaka long mata ka Iran direct daladehi kala hertma sendon ya kari Israel katma ha Middle East kumbalong menta kamdai syu katma leno Henry kala dai katma marmet ben kata hapdeng artli kiri lada pai biang syakapang pedeng babalai ka Israel kadang yai penslem ban ther teng wat hadien baka Iran kaladep ban penher namdeng nila pan ong baki don shibun kidau kabanengkong kalong baka Israel kadang don hakajinya keren selok bat ka United States hakabaka Amerika kadang don mentah hapdeng kajile presidential election kumta na kaliang jongka United States ru kalamaha ya ka Israel bakam day ban hertma ya ka Iran balada ka Israel kapun kenya kata ka Israel kan hap ban yalahi ya katma klem kajirap jong ka United States namar ba ka United States kam kwa bakani katma kan kata kamtam na kaliang ki Democrats namar latip we habaladon hi kajingale tma klem pep kajing kata kam day tangya kari Iran bat ka Israel Henry kamtam ya kiri bamarjan namar baka Israel hi kaladon ya kaplan ban target ya kipar umpniang ka Iran sekawai kejing kebala pelong ya ka Israel ban simpor ban penpai kelaya kejing le ka Iran kadau kalong baka hap ban kentik bateng kumno bat nangno kajaka ka hap ban target namar sekawai kadau ru kadai ba na kajing ngai hakabala kumno ru na Israel sya Iran kan poi sya ka arhajar kilometer ka Iran keladep berngam lupa pa ya kino kiri ba marsenda ba kimbet ban ai permission ya ka Israel ban penher ya kiling sun jongka na airspace jongki ban bu kino ki station spy ha kiri jongki balada kino ki ba penken ya kacing maham ka Iran kan hertma kelas sindon ya kita kiri barkan penjat theo ya kipar peniang jongki hangta kan sakta lut ya ka ekonomi ha kiri ka partai hi barok kawai barkan sahir ha kayo ka kon namar kani kadau buon kiri kibla persya ya ka Israel wat na kaliang ka United Nation namar kitiing baka tama ha Middle East kan kata ya ka ekonomi jongki namar kumbalong menta buon kiri kibampat lap bahaban kikli na kajinglen shop jongka klam COVID-19 tilada jia bakani katma kandang peteng kajing kiudor ka peniang kan long syabneng syakndo ka Israel ka habban ya lingba ya ka Syria bat ka Iraq Jordan Saudi Arabia lada kwa ban ter ya ka Iran tilada kita kiri kim ajing bit ya ka Israel pan penkam ya ka airspace jongki kan bu jing pat ya ka Israel menta ka Israel
lada ka yai laj na kitay kiri pat kata ka hab ban yai lengba ya ka Red Sea Persian Gulf ka Gulf of Hormuz bat kani pat kalanti kalong ka bacngai palat la kumno kan poi syadu khatway 1000 kilometer tikan long ka jing ka bakraw ya kiling ya pom jongka Israel namar kata kadon kam ya kecing Arab jongka Amerika ban pan urlong ya katay ka mid air refuel ka bamot kacing ay umpanyang ya kiling ya pom hasen namar la kumno an amduna ya kashposni ba kiling sun ki hap an syuher sa hasen nalor kaling sun kit umpanyang dan kampat saya shibun kiling ya pom baklan bor kiban pahara ya katay kaling sun kit umpanyang hasen kibaka Israel hi dalade kam kot bor nalor kitay ka Israel kam don yaw ta ubam ubala ban penjat theo yak nuclear facility jongka Iran kibadan hadu saupau put syati syapok kendau Henry light tangka Amerika kabadan kum yaw ta ubam GBU 79 bunker buster ubala ban penjat shisndon yaw nuclear facility jongka Iran bat uni ubam ka Amerika ula ban penjat syadu shispa put syapok kendau ka Israel kasutu balada kamla ban pentrony ni ban penjat theo ya ke Iran katakan om snow mentoi kasulong penban tangka thma ka basyale melen khlung khna haka bakadu hi ti iman hap ban ap lanu kata kathma omla ban tem kala ban long haswa ka presidential election ni hap deng ka presidential election lani tat hadin ka presidential election ka ban long haunai kelan kot hadin blayo surkar